Kodwa ngikhuluma lokho ngifuna ukukhuluma indaba abazali bami. Umama elalephila uvuka usekuba ngikhonto emkinyayo umuntu emehona ebusuku uzulu ukhona kabi usevuka usisi ngoba thina sidela sinakele sizingala sazi nje uyahona umevuka usuvuka isilamu uthi mama wamemeza kathathu ngasabelanga kunalokho wavele wathula nje hawu sathi masibika komakhelwane ngikhuluma mama into engiphatha kabi kakhulu yona engiphakamisayo le ndaba ukuthi mama uthenga iMnazaretha mina uMnazaretha angithenge la ngayithengela mama uthenga amathende mina ithenda ngithenge la ngayithengela kodwa indaba yokuthi ngabenika ithuba efana naleli hayi noma bengathina abangani bakho kama ukuthi mawufika kubangani bakho noma bethi use university noma usesikoleni bezahlale phansi babizana ngamagama abo bese bethi hayi kungcono lokhu bese bekunika ugwayo ubona iphuma kamnandi beyikhipha nangamakhala bese uyayithatha hayi lokho kwasemhlabeni nje kungumnandi wesikhashana ngoba uyahluka umuntu odakwe yinsango nomuntu obhemayo usadoko wesikhashana emva lokho bese vele efuna omunye ugwayi ukujabula nje lokho kwesikhashana kodwa khona ukusalayo kunekhaya engalifundiswanga mina ngangifundiswanga abazalwane leli khaya engulo engalizwa entabeni kodwa hayi ngoba ekhaya yikho inyanga bebona ungangiphenya uthi umqalaza lapha ngemva nalapha eqolo ngacaca kwali 2011 kwabehamba ngo2011 kwafika inyanga yathi mayifika lenyanga ubaba wabe shawe istroke emhlabeni yathi mayifika lenyanga yasithi baba lo mfana wakho ngoba uyena yedwa ayikho into enona ngaphandle lo mfana ngicela ukunikela lo mfana ngifuna ukumsebenza ngoba sebesemba kwakho bafuna ukumbulala abomndeni sefuna ukubulala yena njengamanje ngikhuluma indaba yezinsizwa ezincane othi noma uyitshela hayi bathi abantu abadala indlela ibuzwa kwaba phambili bebona leli ikhaya esikulo kodwa noma ngihamba thabo yahle insizwa ezinyanga hayi ngizomsebenza lo mfana ngoba uma ngibuka lo mfana unenkinga ngoba ngisadlala ibhola ngalezo sikhathi ngisaya nje esontweni ngoba ekhaya uma ngidumezeleke esontweni into engiphatha kabi angiya nje esontweni thola ngizodla ukudla okushisayo imizi yasekhaya ithempelini ngidla ungasuka mhlawumbe esikhawini uma ngisuka la ngiye ethempelini ngisemncane angihamba kunemizi yasekhaya eminingi yakwaqulu ngabe ngena uma ngena kuthi hawu umzukulu ogogo bekunika bakubasiwe kona la ukudla okushisayo ufika ukugcwele isiswini ukudla okushisayo ufuna ulala wazi ukuthi uyokwenzani akekho umuntu ayengitshela ngalenkolo kodwa khona okusalayo umama wangitshela into eyodwa wathi mntanami njengoba uwena wedwa nomfana la ekhaya thina sahamba saya enyangeni yezulu sathi masifike enyangeni yezulu sathi Shembe siyacela uNkulunkulu wasekuqhameni kuba usibe abafana ya uthi umama inyanga yezulu yaphuma uthi mama kwakusemzini waseBuhleni uthi yaphuma inyanga yezulu uthi yasithi hawu nifuna umntwana uthi yasithi inkosi ibusise uthi ngasethi mina ngihamba nomama wakhe esho ugogo wami ngathi mama udlalela ngami ungisela lo muntu ngoba lo muntu umbona nje bengithi mina uzonginika umuthi uthi ngoba ubaba into engayezi ukuthi sithola umfana kodwa sathosa wena sakuthola yathi ngezi ngizomthola umvuzo ngoba sengikhona ukuthi igama lami ngumvuzo amen kodwa ngikho lapho ngikhuluma ukuthi hayi lo bana nako bengakukhohlisa lolu uhambo oluhambayo wazi ukuthi olasizani kanti usindawo into ebalekile ubalekile ukuthi noma uhlupha kodwa wazi ukuthi ngesabatha izinsiza kwakhumalo kufanele ukukhokha inkonzo njengoba baba unenkinga nje uthi kuyomeka hayi akomeka wena izinsiza kwamela abantu abadala uyahlupha umuntu omdala bengasekho emhlabeni ngoba njengoba ngisho ukuthi abazali bahambe landelana nodadewethu ngoba senisele nje abahambanga ngoba bethanda inkinga yaqala ekhaya umkhulu wathi mesohamba emhlabeni wayekhuluma inkinga ethi njengoba ningibona nje mina emesephuzile ebhuba ulokudla uyazona izinto wayengena esangweni emese edlelo lokudla wakhe besithi yabona mina ngihamba la ekhaya ngiyolanda 1 by 1 hleke uthi hawu umkhulu uyadlala kanti wayengadlali wathi mefika ngoba wayekhuluma egcekeni njengoba singena lapha egcekeni sithena Nkosi yethu simeza uNkulunkulu njengoba utheni memela noba lensizwa khumalo ithena mama hlala ngasemnyango noma bahlala ngasemnyango bemasho yona kwasho uShembe bathi abantu bale ekhaya bohlala ngasemnyango ngoba uma ingena idolwaza ekhaya zenze thume ficala engabazi kanti kungcono noma zithi ifika ngisho kuthiwa akakhola fanele imbeka ngasemnyango zithi uma ifika ziyabaza ubuso bese ifike ehlala phansi zala lokho ensweni kuzele lapha ekhaya amen uthi lo sisi kimi uthi ngifuna ukukhuluma indaba kaShembe noma ngifuna ukuthi ngikhombise ukuthi noma ungayapi kodwa khona okusalayo noma ungamphika lo Nkulunkulu kodwa khona okusalayo kwezayo ufika umfice uthi lo sisi kimi uthi yambona lo wabhuti ngithi mina ngiyamazi wamsho negama ngisana noma wathi umduyini kodwa wamsho nje igama lakhe wathi lo wabhuti lowana olaphana lo wakhe umzo omhle uthi yabo lo wabhuti lowana wavuka ekufeni ethi mina hawu
uthatha futhi lokho uthi hayi bekumakhalane wami bebakhe lapha esikhawini before wakha lapha akhe khona ubakhe la esikhawini uthi umuzwa kubo bekumuzi nje ubukele phansi uthi kodwa wathi mayehleli ekhaya kubo wavela washona wadlula nje emhlabeni uthi washona ekseni kaze sekuseni uthi wahamba isikhathi uthi kwasekufuneka kufike uthi kwahlala umuntu ehlaleke kulinda umndeni mhlawumbe umbuke uthi kwathi wayekhaza sekuseni ngabo 10 o 11 uthi kwasekubizwa sekufona le moto ofuneka izolanda isidumbu uthi yafika imoto uthi yathi mayefika imoto abantu bathi bemboza nje ukhona umuntu engikhuluma ngafika umbuze abantu bemboza lo mnomzane osomfundisi enteni abantu bemboza thokoze waseyavuka hawu abantu esevuka lensizwa le thokathi manje wathiwa yini wasuvuka manje unani wathi hayi ngilindeni ngikhulume wasithi uyabona kwenzayo kushona lensizwa egospel ngoba yahlupha abantu uNkulunkulu nobe sebaphila isibusiso esabavula amehlo kuyinkinga ukuthi kuyadingeka ukuthi noma uwe ukucela ukukholwa ngoba kuyenzeka ukuthi ugqoke ingubo emhlophe kanti kawuyigqokile ilensizwa lena hayi ngithese ngilele ekuhambeni kwami uthi bengihamba zonke indawo ezinokuhlaza ulona ngithenge sengifike egcineni lakalasha uthi sengibona insizwa uthi sengibona indoda uthi igqoke isigqoko esimnyama uthi ifake nejazi elimhlophe uthi lento ngithena hayi mntana ngifuna lapha ngoba thina kwaShembe kasi uthi thana ngidlakini uShembe uthi ngibuzile athi mntana ngifuna lapha ngoba le ndawo okuyo thina kwaShembe kakasaka ibuyele emhlabeni njengamanje sesiyaxoxa lapha awafika isikhathi sakho uthi ngathi baba ngisafuna ubuyela emva uthi insizwa yathi wathi hayi mntana nami buyele emhlabeni uthi uyabona abafowenu lawa khona obashile uthi thina kwaShembe sizokubeka wena ngoba bese ufuna ungcaba wona wena uzuncabe bona abafowenu abasemhlabeni sizokuba isikhathi eside amen. Ngikhuluma namhlanje insizwe yodwa iphila yodwa nje abafowabo abanye abasekho isiqali liyabangcwaba sikhuluma indaba enjalo ke kodwa ngoba inkinga uba utheme ephakama wayisho thina akasibazi abantu balekhaya kwaMkhwanazi kodwa ngoba sikhuluma ngonyazi lwezulu besicathi uNkulunkulu wasekuphakameni asize angenelele kulezi insizwa engafuni ukusonda ngoba ayikho into enhle emhlabeni singakhohlisana akayikho into enhle ngasisho ukuthi singcwele kodwa ayikho into enhle ayikho into enokuvikeleka ngoba esikhathini sanamhlanje omubi uyathungatha abantu bazuzanga ndlela zonke kodwa ayikho enye indlela ukuthi unqobe ngisho esikoleni nje yabona nje mina ngadala ngahlakaniphile ngisho esikoleni ngangifeyila kodwa ngithe sengenza amaklasi aphezulu sengibhabhathiswe ngene emanzini kwaqala kwavula emnqondo ngoba ngisendifisa ngangazi lutho nje mina esikoleni angifane ingane zonke angithola ngisho ukhondo esikoleni kodwa ngamane ngabhabhathiswa kwavula amehlo ngabona hawu umuhle umhlanganiso u1 no1 iphuma u2 kubalulekile ukuthi ukukholwa ukuthatha ungakwenzi kwabazali bakho uwenze Nkosi yobusise lesizwe amen Shabula Wenonga kwaMkhwanazi ngakhuluma ngayo lona ke kakhulu moda ngosidodo
ngenye imini eManazaretha ithenye insizwa mayikhuluma ithempelini yangakithi ithi ubaba lo esemdala uthi wayesebenza nje enayo yonke into nje ayifunayo uthi kwakuthi kodwa njalo mase esuke eThekwini eseyebuyele emakhaya uthi wayeyothe ngene esangweni mhlawumbe imoto bese ife noma ikathatha endleleni yenzeka lento isikhathi esiningi nje iphindelela uthi njalo nje methi ngelesihlanu ngiyahamba ngibuyele ekhaya imoto iqala ibe nomkhuhlane waseyayeka wathi angisezuzwa ekhaya usethi lo baba ngenye imini kuyenzeka Manazaretha into iphiwe omunye umuntu bese ngibona yenze ube ikhehla la ekhaya mhlawumbe ilona elinipha amandla kwakha lo muzi ebese menibonga nibonga omunye umuntu sancelela ngoba silapha sizingane uNkulunkulu aniphe inhlanhla enhle ukuba lo oniphela amandla kwakha lo muzi umfika ngayo sichazile umuzi lemuzi insizwa kaMemela nami ngempela ngothanda sengathi ukuthi uNkulunkulu enganipha inhlanhla uShembe nibongele kuwe lo ngoba thina sinawo amehlo okubona ukuthi ubani owenze lokho uShembe unawo amandla uyazi ukuthi ubani sanicelela ke bantwana baNkulunkulu kwaMkhwanazi nomama ekhaya kuba uNkulunkulu kube uyena onibongelayo ngoba unibongele endaweni efanele amen odabeni lasakhe baNazaretha ngenye imini inkosi ngemihla yenkosi uthini wafika umama kumhlangano kaJulayi ngisosanduqala noJulayi mefika lo mama akakhona uzobe ukuthi baba ngahanjela umntana wami wayegula eyofuna umsebenzi kodwa namanje akasabuyi akabuyi nje ngisho impuphu leyakhe siyazi wathi mase libika ke lolu daba inkosini yasethi inkosi uThingo manje wena mama njengoba ufika lapha emhlanganweni uyahamba yini ethi ngoba thina boShembe bekothi makuvala umhlangano abesebuyile umntana wakho wayesethi hayi umama wasethi lo mama makunjalo angisezukuhamba sengizohlala umhlangano mhlawumbe uzuphele ngisakhona ngingasabuyelanga ekhaya wayesethi thiwa ke lensizwa yayisihamba ke entabeni zaseGoli ihamba emgaqweni yaseGoli lencwadi ke eManazaretha ngibhalela uShembe iyakuShembe kodwa umnikazi wayo efuna ifike kuyena usakha kwaMkhwanazi aphe ayifuni bese ihamba lensizwe entabeni zaseGoli baseyibona intombi nje yayithanda le ntombi ngiqala ukuyibona bese ishelo yathi le ntombi cha mina nginkosazana kaShembe ngangishelo bawufuna ukubonana nami bawufuna ukungithatha hamba ongicela esontweni awusho ukuthi cha lo luthando angilazi ke ngingani kodwa shuthi lwalikhulu ngizothiwa khona ukukhulu yaseyihamba ke lensizwa kokuJulayi ayisethi usonta apha eseyisho ke manje siyohlangana kanjani aseyinika inamba ukuthi angifonelwe ngithola kuyo kanti uShembe usenza umsebenzi wakho yaseyihamba lensizwa ngisho kusakhe lapho khona yaseyihamba lensizwa yafika kumhlangano kaJulayi yaseyibiza abashuqela abashumayeli yaseyibeka udaba abashumayeli bebeza uthi hawu wena ufika nje uzofuna inkosazana ichazele kanje hawu lase liyabasinda abashumayeli udaba yasebedlulisela kubavangeli abavangeli badlulisela kubefundisi base bemthatha ke lensizwa abafundisi bayisa uNkulunkulu yayiseyifika kuye wasethi hawu uthini wathi engakade ukukhuluma wasethi hambani nedokodeni ethusha inkosi uthini ngithi hambani nedokodeni ethile nibiza uMasibanoni esebiza unina walendlela wayesefika lo mama wayesejabula kakhulu eseyithola indodana yakhe okubuhlungu ke bantwana baNkulunkulu angithi ngiyiNazaretha ngedwa kodwa umama wathi ngingasayeli ukusonto ngoba abafana bangakithi bayaphuza benza izinto eziningi kodwa ngikhumbula indaba yokugcina njengehlala phansi ngaxolisa ukulunga kodwa kuthiwa ngenye imini emzini osephakameni
kwabakhona inkosazana ngesikhathi senkosi ubaba omkhulu. Kwale nkosazana lena kwakuseyisikhathi esinzima amakhosazana mayisho inkosi ilanga futhi wasakhona ongenamhlungu nhlalisuthi intombi eyindala zasephakameni. Sile nkosazana lena yayiseyihudula inyawo ebukhomeni seyinenye into eyithandayo. Kungenzeka nabo abafowethu bayeke indlela kaShembe nje kunento abayithandayo, kodwa siyabacelela uNkulunkulu ukuba bathande. Njengale nkosazana le ngikhuluma ngayo, yayiseyihlubuka le nkosazana, eseyiyeka ukukholwa, yathi ngeke ngisabuyela mina ejele. Lapha ekuphakameni kuphilwa kanzima, yayiseyiyeka nje ukukholwa. Kwase kuyibamba ukugula. Sengathi kodwa abafowethu laba lapha ekhaya bengaba nenhlanhla uBoshembe bakhumbule bengaze babantu kubabuyisele endleleni eShembe. Amen. Yayiseyisuka le nkosazana iyeka ukukholwa. Kwayibamba ukugula, kwabizwa inyanga, kwabizwa zathatha inkomo. Kwanje akuthenga elinye ilanga kwase kubiza izayoni zase ziyithandazela. Izayoni ngabantu abanomoya. Zase zithawo semthandazela kanjani umuntu. Ngoba kulo mntwana kuShembe. Ngoba simthandazela nje siyambona uShembe. Esethi le ntombazi le nkosazana, hawu lo usahleli kimi kanjani ngoba mina kade ngayeka. Yenzeka ukuphambuka endleleni kaShembe, kanti uShembe angazi asuka kuyo. Sengathi yena abafowethu balapha ekhaya ngabaneleyo uShembe abakhumbule. Amen. Seyikhala kakhulu le nkosazana. Yathi ayikulungile-ke ngithatheni ngibuyisele ekuphakameni. Yaseyithathwa iseyibuyele ekuphakameni. Samtshela-ke bafowethu uShembe alikhumbule kumnandi kakhulu, mhlawumbe nowenza kaShembe eSembonweni. Nibone ontanga yenu bebuthene ngezwi. Mangingozali Nkosi yami, ngathi kumsebenzi ngiyayikhetha inkosi enkulu yesabathunywa bezulu. Amen. Cha zindla amafazi ezulu engusukumela kakhulu ukukhumbuzisa kubafowethu ukuthi kunencwadi lapha yomshumayeli ithi khumbula umenzi wakhe ensukwini zobusha bakho. Ungakafiki isikhathi lapho ukuthi awusathokozi. Manje bafowethu uma ngizwa uma ekhala kangaka ngathi bafowethu sibancane angazi noma khona nokuyosilungela. Mase ngikhuluma nalensizwa eba inkinga labo bantu basaba ngisho ukuvela. Uthothi umuntu uyasebenza kodwa akakwazi ekhaya adagcina. Mase eqeda nobaba ukoma indaba enkulu ukoma. Manje siyamcela uNkulunkulu amnike lawo manzi kaJakoba angasewukoma. Angase ukuphinda uma mase uphuzile unyaso lesulu umnike lawo manzi. Amen. Inkosi ibusisa amandla. Amen. Sengidigilwe mithandazo ngizokhuluma indaba enjengayo cishe ifana nomfowethu ongizalayo. Mina ekhaya ngokugcina nje ukuba bona ingane ezu-11. Ngokugcina ncinga ngokuqala waqeda isikole ngokuqala after university. Amen. Ubaba manje ngazange ngithele lokhu ngazalwa ngaze ngisabe isandla sakhe. Ngangizake ibuza uba ephila saka ekhona ukuthi uma uphuma
usuke ekhaya uyakubaba ngokuthi usuka nje eBZ uya eJapan into eseduzane ekhaya komama nasekhaya into eseduzane kodwa babe khona ephini mangibuza ngithi mama kenze yiphi into enhle ubaba akayisho ngami nje eyodwa nje enhle ukhuluma indaba ukuthi wathi ubaba wakho mntanami ibusiso nakho konke ayikufisa ngawe wayiphuza ubaba oyizwe engakhona yayithi kodwa kuyothola konke okuhle kuyothola ingane yakhe yodwa yoqeda isikole nawo uthwele indaba engamba ngatshela ukuthi hayi wathi eyodwa yoqeda isikole wayencinci ukuthi ngiqeda isikole ngagcina siqedile ke ngedwa kwethu ngizokhuluma indaba kasakhe yeah wawuyithi uzeyisebenza kubaba yayinefa ngangisemncane kakhulu baba edle mhle ngangisekosabhili impela ngidonsa kanjena kodwa kwakubhaliwe ifa elinye lakho lalibhaliwe mina kodwa ngangayingeni indaba zefa wahamba nawe eGoli ufana nawe sakhe wamkhomba ngelinye wayithi uzoyikhonza isibhamu kakhulu ifuna leli ifi konke umama ungizala ngimncane ngikhala ngimbamba ngithi umama ifuna ifa kuthiwa ifa akufanele likwazi ukuphuma ngoba enye imali ibambekile kufuna lesithupha sami ngangazi lutho mina ngumlahle umama engixoxela ifa wayebuka inamba nazefa ngingazazi ukuthi inamba ngilokhu ngibala nje ukuthi inamba mazu 7 zobe zingakanani mazu 6 ingakanani ngingazi lutho ngengane encane ngefa wayemkhombile ethi ufuna ifa le ngikhuluma ngomfowethu ngizala kokuqala kwethu ngafunda kwashaya isikhathi sokuthi ngize university ayike into engenzela yona encane wayesebenza lokho asebenza kudala umfowethu kodwa ayikho neqathe lodwa elilethe ekhaya umama wayengamazi ukuthi ugcobani namandla amathi ugcobani ngikhuluma indaba yakho ngangize ngiyibuza ukuthi ingabe Nkosi kanti kwenzakalani kimi ngoba phela naseKhavela yimi ngedwa ngiyiNazaretha ngize ngiyibuza ngedwa ngiyiNazaretha ngiyayikhalela abafowethu la ekhaya abancane laba bafowethu ngcono niyabuza ushilo insizwa yathi la ekhaya uNazaretha uyathengela umngwemi uyayithengela bafowethu kukhona lokho anojabula manisena abazali ngiyangilifisa ithuba ngiphatha umuntu ohlumeza umzala wakhe ngiyangilifisa le ithuba ngoba wangizazi sandla sikababa nesikamama akahlalanga nami wayidayisa ehlale renke ngangisazi umuntu oyedlala ngethuba plus ethengela yonke into ngeke ngiphathe kabi lokho ngoba uyophela lo mzuzu oyofika ngiyomkhumbula uyeza lo mhlaba uyomkhumbula yonke into iyojika nomfowethu kwajika ngizokhuluma indaba kasakhe khuluma nje ubengazothi kwathi kumele ngize university kodwa ngeke ngikwazi ukufunda ngeke ngiphase ayike imali ngizofunda ngayo mina ngizofunda ngefana yonke lonto ngoba ngaze ngadila ngelanga ngathi mama mnike amakhadi onke mayifuna ama pin code umnike yonke into umnike lonke uShembe khona uyosipha imali siyophila mnike konke akufunayo wathi mama ngeke mntanami mangathiwa ngiyamnika ngabe ngiyamduba ngaso iphini ngana ngathi mnike angathi umogcina ekuthathile mama sunnikile ungabuyi umzongitshela unikile ngathi mnike konke wathiwa ngizoregister ngani nanefa ngathi ukhona uShembe uzongiphendula ngithi ukhona uShembe uzobusa amen yakhuluma indaba kwathi uzoregister ngani ngafonela umasipala ngihlalele ngaze lapha engisho alphela wathi umasipala uzothatha ibhasa lokuregister ngathi mama uShembe senze umsebenzi amen ngathi ngisahlele ngiyibuza ngizokwenza ngangifuna ukwenza iBSc ngathi ngiyibuza ngithi kodwa ngiyathanda ukuba uthisha noma ngabe kuthiwa ngudokotela kodwa uba uthisha ngangikuthanda kabi ngiyibuza ukuthi ngizofunda ngani kwafona uhulumeni wathi ukhona into ekade uvele lapha sesikuthole kuyibhasari uhulumeni ibhasari ne-student number sakho sasongwe ngithi awu Shembe ungcwele khuluma indaba kasakho umfowethu wangaze ngenzele lutho walokho akanothi kudliwane ekhaya wena yedwa wayisebenza kokubhekana wena yedwa umama wayidayisa wena yedwa wayisebenza ehlala eGoli ngoba indaba eGoli inkinga ehlala eGoli engafuna ukubuya kodwa wayengazi lutho ngeze ngikhula ngithi Nkosi uzumkhumbula umfowethu ngoba ungowakwethu kunezinto ezayiceleke sifuna ukuzenza esiyafuna ukuzenza kuthiwa kumele lokufaka isiphandla ngoba sigwele ekhaya omama kuthiwa sisenze sonke sihlangene manje kuyinkinga uma kuthiwa ndlukene ngoba manje yimi ngogcina ngimncane kunabo bonke manje kumele kwenziwe into beze bedonsele emva kakhulu ngeke ngize ngiyibuze nasela ukuthi ngabe kusekwenzakaleni ngoba ishigo singasekho sekuyetshelo mina ukuthi yabe ngisebenzayo kodwa ngizame ngawo manje ukuthi iyangena ihlale etafuleni kodwa ngazi lami kanjani ngize ngibuze yonke leminyaka kade ngenzeki lokho kodwa konke senzekenzeka manje ngizokhuluma indaba kasakho ubengayenzi yonke lento lokuthi umndeni ubengakwazi yonke lento lokuthi mama ngisho umfuna imali siyesigqokelana siyalingana zesigqokelana ukuthi mawuthini into yakhe bengathi manje usuthi into enye uthinta imali yakhe ngenxa ukuthi icathulo ubungenaso ugqoke sakhe eminyango ufuna ukuhamba endaweni ethile mhlawumbe wasugqoke sakhe icathulo kube inkinga leyo nto leyo kodwa ngikhuluma kulonyaka nje kulonyaka ngathi ivike liphelile ngoba uShembe mawukhule uyabuzwa amen yeah bengathi nginosizi ngendaba indaba kaMastende ngohlala kuphela bayazi abafowethu laba kaMastende ngingenayo imali yokurenta engazi ngizokwenza njani ngithi kodwa uShembe uyalazi lonke usizi lami sisho njalo ihlalo sikaShembe uyalazi lonke usizi lami kuyongiphendulela ngelinye ilanga ngamfonela umfowethu ngithi ngimtshela ngendaba engangitshela umshumela ngithi kumele silungise ekhaya ngithi umfowethu kumele sikhande nendlu yokuthandaza ekhaya awu ngiyajabula lo muntu mangufanje unqono kufanele mina
ngimtshela ngezinto ekuthiwa kumele zenzeke ekhaya njengomfowethu ngitshethi ngingazi uzothina kodwa wakulela konke lokho wathi mfowethu kulungile siyobambisana uma usubuyile ekhaya. Amen. Ngitshela umalume bese dlala indima kuba ubaba kimi ngithi malume nakho ngixoshwa uma stand engikhipha ngaphandle anginayo imali yokwenzani. Nakho ngixoshwa ngaphandle ngilaso ngaphandle nxa imali rent engenayo wathi awuzoyizama. Kuthe kusenjalo ngikhuluma kuthe kusenjalo umalume wangizama ungifakele nami ngadayisa incwadi ngayiphesha yangena ngagcina ngihlele endlini. Kuthe kusenjalo ngayithola ngalo Shembe lona lenimbizile la ekhaya. Uzobuya ngalo Shembe. Ngithandaza ngithi basebenza ngokugcina kwethu basebenza abaningi ekhaya kodwa yakho noyedwa nje sozama ungicwasela ngo200. Ngikhokhele le ndlu lena ngicela i-degree yami ngabayikhokhela noma ngabe singabakhokhela kuze ngize ngithamze noma kangaki mase beyifuna le mali semsebenza ngabanika. Wafona umfowethu nje ngikhuluma ngendaba kaShembe ukuthi uShembe uma ukhuluma ngomuntu eduba ekhaya uyabuya. Nje umfowethu kade ngiyaxaye ngifike ngithi ungisendela kuzobe ngifonela ongesabatha ubuShembe uyabuza uma sesabathini. Uyabuza uShembe sesabathini ube usiza kakhulu ngentenge ngeke ube ngeyomoya masuke sithandayo uShembe uyabuza. Uyabuza uShembe. Ngibona ungisendela i-airtime ngibona inamba ebhathi 91 bani ngithi hayi umfowethu ngisendela i-ID yakhe wayefuna ngimenzele i-report ethi ufuna ukubela grade 12 mhlambe i-ID number yakhe. Mangibala lezi number zu12 ngithi hayi ngeke shode yodwa. Mhlambe i-airtime othi ngifake. Ngizijube ethi ngoba ngifithe isikole yakhe. Mangifaka le-airtime hayi i-airtime ngempela yasebenza ngithi awu sengezeli umfowethu lo ngazalwa. Ngineminyaka yo20 akazenzele lutho sidalo impela. Usezongizifaka le-airtime namhlanje kwenze njani? Ngithi awuthi ngifone ubafethu webafile uthi ngifuna ukuza ukuthi umuntu angaze libheke ekhaya uthi hayi mfowethu phela wena uyingane kamama. Uthi ngifuna ukuza ukuthi igcina ihlangene indaba yama-stand ngithi izwe ngobani uthi hayi bengifuna ukuzwa lokho. Uthi igcina ihlangene indaba ngithi hayi igcina ihlangene uthi hayi ngicela ungifonele usho makhono oshoda ngakho mfowethu. Umsebenzi bengenawo usho makhono umsebenzi bengenawo kodwa ngizamile ukuthi lokho okuncane siyokuhlukanisela njengengane ngoba sonke singabantu uzobuyisa. Amen. Ubuyile umfowethu nje. Amen. Ukhuluma indaba ukuthi kuphela kwenyanga uzongikhokhela indaba yerent. Inyanga yonke lo uhlwende ngazayenze lonto leyo. Amen. Zokuthi bese ngibhekisa ngamakhosi. Uyabona ukwenzela into kuhle ngeke kuhle ukwenzela into uba nomzali. Kodwa manje umzali ungamthathi njengokuthi wayethishwa ngifundisa wathi ucabanga uma unenhle nento enhle ebalekile ngangayicabanga. Into enhle ebalekile ukudlula zonke. Ukucabanga ngelinye ilanga ukuthi izophelele lonto izoshabalala. Ukucabanga lento izophela uzosho ngoba ayihlali ngunaphakade. Ngangivele ngicabanga umama ungizala ngithi awunkosi sami uthini lo muntu lona mama ngisafuna izinto ezinhle kanjena. Kodwa kangisho ukuthi kodwa inkolo uningi okuhle lobe seshila amakhosi kuningi okuhle okulapha ngaphandle. Kuningi okulapha ngaphandle. Okwakho kawubona okwakho ngoba ke kuthi mhlambe noma wena ubuzohlubuka uhlale ngaphandle wenhlele izinto ezini bese uba ukuthi uvikeleka usuvikeleka la ekhaya ngenxa yemthandazo yabazali bakho. Kokuthi bayathandaza njalo uma belala ngo4 bavuka bethandaza becela kuShembe ukuthi awuvikele lo muzi kanti ube bengathandazi wona ngabe sekwenze okubi ngawo sekhuluma kuye sewuhleli nje ngemthandazo yamakhamba bona ingilosi yabiye uhamba nawo. Awuzuhamba ingilosi yabiye uhamba nabo ke sina ukuthi igcentele yakhe indlela. Ngithathe isihlalo sengidikile ukuthandaza nami ngidikile ukuthandaza ekhaya mangithathe isihlalo lo sengibuyisa okholweni. Ngidikise izinto ezenzeke ekhaya ngizomfundisa nangishumela mangikhuluma ngendaba yesonto. Isihlalo sengidikile ukuthandaza baba sengibuyela kuwe ngiyacela hayi siyakhuluma khona. Wayengasibekanga uShembe ukuthi uzovela sibeke sinjena wayazi khona basazophambuka bese bedinga ukubuyela enkosini. Yilo ithuba leli makhosana inkosi usebenza